bia hwe oyere ne oma ba wo busua kese no enyi wo ma na nto mo ntwene won se ne nuanom ma ena ise ye hwe no ne wo faase bi ofi obese nhua manano enso ne mati baabi aje ye pa obo chew ne mana wa hom na ebia nurse no esuapani akunkon abetra ti free agigakọ na ye kan ofie na kan ya na wo abusuapani ni kura no kura enya ofere sa samba TV so ansa na wo wabam no wa ye de sasa wo ye mame mi tie o pa 20 wo ba ye na chire no na yes ne me frɛ wo mo se me ka kire me abusuapani se me kura me sheda to wo mo la se card na me pe nti mobrofo bi abaso mbeye papa na doye nti wo mo mfa Ghana card na ma ye nkoyi bi man wo mo se Ghana card na wo mo hu se akura no egukun ne se oyare nti wo da hospital nti wo be kwa akohwehwe nurse ni ba ne ku nti wo be kwa akohwehwe no da ye di bro nya kura wie se busumi num ne ye koi card ne ma nti mobrofo ade a ye be ye nyina gya ya anya bi ense me ni ahwe edin a wo de ba fe de wo de ba ya enani 3 days me wo ho no mo ana busu na na ma ko bi akwa busu apani ne mapam no because ne nhihye ya wo de ba na emwa wo abusu apani wo de hia ya lema ne yere ene ne magine card ya boso ye peska kwa ko topen pass ye nya bi ne e kan sem na nyame ya do no mo de card na ba abesi ya se adenti no ma ba ha na wo kan fie ne ma kan e ka ba be wo betra me ko to abe hye mra ma me no so am de card na bere no busu apani a wo de wa twe to am de card na bere no na my sister say aha ne de ba ye nti card no sa ha se na ye de ba na de ebe kan bia ye kan e fa ho de ama ye ni abre na no ye frɛ maami wo so oni mu ho hwe e ma bia ni prepare e say na abran pa fa card ne bra na me hwe fa bra me na wi asin nyina hu Sompa Nkomo get results papa ne card ne saka bo so mi so ma akọ ni sika de ama no ya grace wo de bra me na bra se me ya na ma frɛ wa de edase ye frɛ maami ba pom anti pomai wo so onim ni ho he card ni ni nya ne so ayi ne senate eni ena ne bank ne suni ne visa card eni ne visa ne suni ne Ghana card na se we ni nyina na wo ne ma ne ho ni nyina nkra imagine na se bosome so ana o makoje na bosome ne san na o de ma papa ne san na o de ma na bosome yenim ya kan se o mama ye bie no ena ye di bro nya wie ye wo de 5 million ba no ana bi wa nya bibia ma wase a eti se na anti tena ni se na Alice oba Alice in trance Mama Alice eti se na musaka card no mo be de no maye me ba cho na mpese obo ame na me hu ekwa me fa so be yeso wa ye bibi the power of attorney na amane man sa enti me pese mo bo ame na me timi je ka eti power of attorney di ani ese ne papa no still I won ho wade ne man na aye ne men so de kwa iske yo mo fa mai eti ne man na ese ye hwe wo mo ekwa me fa so mbe bo ame na me hwe na nkura no boni ben papa no boso me iska sen hoji ante mo nso papa ne nsa ne tibi owomu na mo fa ne nkose ne te ho said ye womu nie ne manage scanner papa no mo fa ma no na ye wunu de be Ibrahim Nkopo abije mo fa hu ne so le firo mo se me so Abrampa why na wo frɛ no betrance nyo wa no akotrance se wo akota wo na de na adwade wo de magiga no bi amfana asem na chese se no card no kura ye kwa so aye power of attorney na mane madia we no kura pin no kura woni ba no ho pin no de be iska me ba cho ha ne pin no so woni ba no ho woni ba no se so card no ho eti kwa pem cent ase be adwuma no eni iska no ka ba wo gu ho se me amahwa me ba ne ho
na mare na yale abo me ne mama power of attorney na wo be scanner di na wo mame nje se unya adwuma ma hwe ne ba na asiri na won ho ne ba ta wo ba urade nyankopon me se champo de brem na man tro makome mu ameka de enka wina wo se mo pani so mama won se na no na me too emema a wo mu eware ema binom efu papa yi aye kan nasemi wo ye krachini aye wo ye accountant no che se o wo hwe sika enkonta so enom ni ade entine che se nani afi nani ate nadwurumu abie ena no wo ye se adwuma no na wo ware ne yiri sebio abrabo aye a wo mu ebo ni nyina no ede wo mu achinchini Ghana afana bebre ena be mai aye adwuma nso a na wo ye no so na adwuma no edimu wo mu kwowa ekoye adwuma onya transfer eba boko ansa no be suja na wo hini ni wo de wo chine kakra esremufo ye nkrofo bia wonu omu aye adwuma na se ne papa we obre ne ho ase no achede de obenya ne bebre aw na nso so no oba bedi wayi wa mo papa yi amene ntimi mpagya adan mienu nso na nkampese woto for mi na nkwade ba ko eye twotwo wani ni sika ye ka ho ase mu papa no sabio interdiction ne ba ye no na wakogi loan enti na sebe wodi ka bo so me so a wo ba ni pension wo mo te no enti no so wo mo ete no a e ka 19 million ti 19 million no enu na sese odidi won awrade ncha de bosumi ye wura mu se dwu won sese na chese wotua ne ka no awie na no na papa 19 million na ne ba yiji wo mani papa wo mani 3 million se 5 million eh sa sika we sa ade we no ene papa no yare ya oto fom no se bi se ohin ne ontimi enko ene okoye ade di man ne ba ba akron de asem aye ka no krade wo ene wo ye nim kura eye no kura chese wo kunu wo da hospital wanyem okunu nka wanyem e da hospital da fa ako enti okunu ene ball no a ne wo fei ekoye a wo mkwaje sa card ene ya I be je sentremu ne se eye bank and wo man ba no power of attorney say na me te no an some trolete papa no be mama trolete na mo de akọ bank ho ni akotwam se abia sa de no ye no bia nani pass mesi e na magiri sika na ma no papa no ntimi e ma mo ntro salete o wetimi atro me ba jonse de ozini ne manete no say ye kan onti ase enso wo ko ene de e beje ene de enso ntimi me ba jon de say ba no be iska na di na papa no pa sa de ene mo so ye ene de force ye say ye pa cho yo say no papa no sebe wo yare na ne ye kan nyina no ne ma ne se wo mu ni tumi biem krata ye kura we nkan ho a oni pin no kura wontimi konko yi adiska no na wo kura po de sof ma me wo ka bia ma nurse ni no enye ono ani sika na wo sebe wo de ekwohwe papa no na sika enye na ye wo ye sa wo fa wo de ma no sebe wo ye wo ani de ne wa chemu nan wo kuro so ye adwuma enti no sika no e de be ni brembre samo eno no enti ne wo kan eno ano no bank ho no mo se na ano na me cheche mu eno ano no mo ba cholet papa no se oni ano oni we asam kan ni nua ma no se ne ma na asam de on pini o ti enso ntimi nkuya so ma me ebe ye bank for no beti ase won betrance ama bank for no ati ase because girl ntimi nyiska no na won fa nya ne wo pe ne enti memme ne yetubo fo ne se awade de ye be ware o aware ye de anika na so ware ya sebe yo me semeka ya mo mfa bibi entom adwum se ejapade no nya de bia na fofofu bedi wa e ma de dudu ano a obi wono ma sa na ope no enti se ne papa ya ye mobo se nya wonua ma ye buhye mo no papa no ebi kwa nka ye mfie no ne we de ebuhye no ko hwe obi am na ye engineer na sa engineer no so na ho ye megwama papa hwe ma ye engineer no so se na ono so wo de boa papa no oh enti bi ase ne na fe ne die bebi na fe ne die bebi na fe die bebi na mo titi kokunuwa se wo bazes ka wo chance se ne wo fa ase on de ohwe no wo fa she ne wo fa ase engineer no
mo kwa wale na ntini sabe so atwani ade de benko se mo wa fa se fo bi so for me e na ibo ye wudi ro bia enye ye bi enti ne sense so e enti mama me sram awade de na momode anse ejapade de woni mo da ache se na be ya so be di ho e de abo o de 19 million ko de Mr. Champo fan 9 na money 10 no wa ma papa 3 million hey ade wa ba besia eni so for me ya da se won so mu e na de abase papa ne de na so na wo kan de me ntrase won mo afide so wo mo di kan abaso e na the resource ya ben wo mo afide so sanka we na so ema so for me radin sham me da se pa yo na abrampa my lady me da se pi nyame onhira ya ne tire mu na yard my lady ya ne tire mu na yard abusuapani ama medi ne ho yaw kakra de ntia medi abusuapani ho yaw ne se my lady asem ya metom from mamu a enka oma mfiri sunwa wan fa krata na amre no wo fa asefo mayi se ofa asem yi ba ye ba bia ni wa ye frɛ na beba ne ne ma no omufa eti sompan na asem na betwa no mama oba ne ne ba ne fa krata na card ne mejae wa ha na de wo mbia ye nka ne ha tietia ofa se da magi ne fie uji ni fie ni epusu wa homa se so ba na obechire die nti a wotena fie oje card no wa bra wo fa asefo di asema bejaye ene oba ya akoduru se wo hyehye mrade amaye senka beba kan anka kwa kanda dada enti ebesire se mo banze ya mo hyehye mra amaye na abram pa dai wuru afime wo hyehye ma na sam so ma hyehye ma ene no kwa so ano no hwe my lady yen kan kire mabi se ani brebre titiriu akamfo mabi pinom akamfo mabi ya de abom mo maso eta mo maso piese na yesa no cross ne da wose mawe mo ani brebre foi he ukọ wa no asem obedi kaka se papa yi se baby wa ye mreduro ye we wan hwe na o ma me ne ufiefo abayire me agifia ne me asi ono no dwene se be man bedi ka wu o nwene se wu no betima fo obi a ye besre mabi se sebi se mukwa wade na ede na mudi a de anwono ba so amunsom anka edi entina ne papa ya tram finhia bebre edi yade bai yade kakra bai a maladi senko ne tenan ana yade ne hyase bi kura nka mfana nto debi ebi se saa time no ebi kura na ba bi de obedi ene aduro benom ne ho den eso ko no wote ne nkura egwo wo nchen a akasa abre no yetimi to aduro susoso ema yade ne kenka no nto ye besire ye nua manum bi se eba de de na mudi de ade anwono ba munsom ye besire zeze ye papa yi enani nua ma so no akopra tete aka wo zeze de wo mu nyina ne se maame o man kwa ma o mu nua no onidi so o man kwa ma o mu nua no onidi o man kwa ma o mu nua no onum aduro se bia no so de ye mfa ntena wiase enti ye besire ye nyina se eduru ba bia ye kwa wade a ye nhwe yie na ye nhunu oba ye kwa akọware no maladi oba we se na be man ko wan wode akoma pa eni adwempa ana ne dete na die na si eye anuafo na abusuafo kura nim ade potia e ma omu ntem krache what asem we bi da die na si yes abusua nyina no enim die si ya wade no ntemate enti e besire anuafo abusuafo ma ne mema se mo kwa wade amumusa na ma bitiri moden e ma bitiri moden dodo maladi se usum da wo se no obo yam hwe sesesi abia koduro se abusua mienu yi asemu asi na mo ka maka maladi de metimi aka nse mami mamu amu mo nrese mo wo finance mo bra no mo nrese no e mo ne pampers na ba bia bank no wo no mo fa taxi valentinem every krom wo so obebo so mo obehuna no mo wura bank wo so ntimi nkasa no atranse na makọ bank mpalifuo ho na mo fa nko seze agei mami seze mini otu okase enye yie ne nkrata so echese ne bank ni enie eti mesre mu ase seze de na da so bi ono antimi meyi no enne wo so obesesa nkrata de ne wo fa se na ni nua bi dis kan di muso na mo he no eti de betimi aya no eti sese ene de mese mu nko pe da free chenko mu nese no emo ne pampers fa ne mra mesre ko bank wo mukwa moma na konya ntena se so ntime nkasa mukwa hu mpanifo mfantu o manim se na asem na tie enti yesre se menua na antini ye de namba no ye be se sankrata se de be ya ne wo fa ase na ninua bi betima be yiska no ne ye de ahwe no
etimi nkɔba sɛ pin number bi na book number bi na card number bi ɛwɔ sɛ ni nyina aboa no ɛwɔ kurom ɛyɛ card ne bewu 2027 na ewu card ne bewu June 2027 okay ene bewu enti yesi ane de malady de nyame nam so bɛyɛ ano ayɛ no ne yebetu nkrɔfofo okwa wade na wo yɛ nkrata hwɛ yie ne man bi yɛ kokonima me se da ba yale no wawu kura nkeye da ba ya no obomu ohun se ofra busuam wo so ko ye wa mehwe fie wa hwe ofaase bi afa na atwetwere dai ofra ofaase o se memma munya bia mu hwe ofaase fo na abusua na asem ba fie wo ne do beba anya hwe kura maledi se wo maame wa abusua na wo wu a enye fie wo na beba ma ya siesie aya yie usum body a no asum kwadu na nim da asem foforo bi beba maledi me da se pi enso da se na brampa ba cho mi radio product na mo de nam ayo mame transe na brand transe pacho be transe yo ebusuafo prosini bi nso akonya asem o yeso ono oba na tie na wa message amasa ye dinsi we die prosini o ene wakodi nsi ni bi na em se wantumi anhye ne ho so na ne be ma no sa twe agina mu sa ye din o ye ba be di sa asem me pacho excellent yenko why Mame ma one wati for Darama. Awie de wote yenka excellent fertility and wellness center. Yeye awo eho adwuma. Ene sabi menstrual disorders. Na ye de massage. Ye massage o. Massage ye madru ye ma nwopa ne ye nyehwe. So wako doctor hona doctor say sebi wa wode no emuasi kwan namu a kusua betimi afoma kusia bema hunsu ama sebi wawo a offer excellent fertility and wellness center and massage said you ohun tv ni so na emiemi a yede abodie mu hwehwemu sebi essential oils and yede sebi enwo sana po twi kasa no mbeka no enwo ana yede be massage boko nkakra ni ejawo na oyo no wa wura oni peduam na sebi so baabi a asisi bia no ama awo ne ma no sebi ekwan na bie ama otukosua atimi akohia ohokani no nso hunsuo ama sebi aboa manyinsan no atimi aba ebiem nso esaye scar tissue ne ye awode no ya na emu hwane bosumi bia no ne basa menstruation no na obi die wo ho no mo a ebi wo ho a ehwane nsi na bia kam ni ade na ama awode no mo choki enti kwan ennamu a ba ma hunsuo behia wo kosua no a sabie so ebetimi ayeba enti massage no a yeye no a no eboa ma awode ni mu nyina da ho moja fin bi ewum ni fin ni ahodo bia ne ma ahodo bi ewum bia no massage no a be clear ni nyina frim adaroma fa number no ne frɛ 027 407 6314 027 407 6314 050 43 70 440 050 43 70 440 ana biye sabi emema no a sabi o mapempam etutuo no a epa no wofa number na afre ya said ye da screen so na no ye behwe ni aya ama o massage kro no America no a enye product ne yeton oba yaso ye ho a massage no a no mo de beye na enwi no nyina akukuo ni nyina ahya ase se esa afifi abefifia kosise ebehu se afifi good afifi okay said ye open no waka kire na afi ye jai treatment no enya de a obazo ye beton bibi di ama wo se sebi fa kofi na ko use dabi oba ya ibenya abotre awo no ho adwuma no saa ibenya abotre bi ho a betimi de bosome aya ma ho bi ho a na wotwemi no bi ho a bosome miensa ni nyina ye sede
problem no esitie ebi akotwa scan doctor said there bi wawode ne mu nyina sisi ye ne hwea enyeye me no nyina so nim se bi wawode mu nya si a fallopian tube ne mu si a doctor kora ntimi nya ho hwe ye ntimi nya ho hwe je se etwitwa atugu ansa na IVF mpo watimi aye bi ti wadaroma said etie bia no a doctor aka kire se awode no untimi mfa yafunu enenne kine ya wote nkan ya bomodin tu anamo bra eye massage kwa ye mo waduro ye nwo opane operation nim massage no a oyo no a ye use no sabi ya to ye bo ase na ye eno a be nante nipadua nim nyina ye adwuma bi ewom bi wa wode nim ama kwan anda ho ti me nsuro sabi ya doctor se obaye operation osu ntimi ebia bibiduro yi wanom a sabi unya resource wa wohwehwe a ona hwekwa na asa kofa yare foforo sa de abra we de ye ma hwe ye de ensa ene oyo no a be massage on kakran ama sabi awodie ni mu nyina ye free na oho ato ave menstrual pains a ye kwankro chronic menstrual pains ubu nza ye wo ya wo ye ho hwe enye ye wo anu maduro bia enko massage beto ye bo ase ne ya miemia sabi wafuru numwa ne wafuru manwa de oyo no ya afi jawa na enu nansa bebu nsa bie mu no osome nem na mu nsa no bibia beba nice beba kama onso ho beto because the ndia ma pains ni ba na se bibi asikwan moja no ntimi nane said ye wo se nane ene niema ba ku mienu bi ho no mo a sabi operation kura ntimi nya ho adwuma je se de e ka ho asem kire wo ya ti nani kina ya to na mo ye won kran spinters ofa number no a obebuki appointment na afi ya ma woda wo de beba sabi enya de a ya kan nipa bebre bum hu na ma bego na sabi ya hwe na ba ko da bi ya ma appointment na ya kire wo dase oba obehia opanyini a obehwe wo no na afi ya hwe kama ama asundwiaba na afi omo a ahonhono bi ahonhono mukotodwe ni ade mukotodwe ahonhono sabi mpanimfo ne nkwada akora bi yomo awoba a wontimi nya no ho hwe nsuo bi giregina kotodwe ni bi giregina joint no sisi ni mu ama otwa ho hwe a enyeye wanu maduru a twitwia enyeye na ye ka kire wo se excellent fertility and wellness center de oba sabi yankopon adaroma kakran yenkomia na kina oda wona eduro no a yede sraso na oyo na ye use na eno a beto ne boase ewurawura woni padua ne mu nyina ye mu adwuma nyina na sabi oho ato enti fa number ne bi 027 40 76 314 027 40 76 314. Another number is 050 43 70 440 050 43 70 440. Awo no ho asem de hu hia me pa. Awo no ho asem de ene sabi emfiri obi ba ensoma no saa keke. Enti wape bi na wunya bi doctor aka kire so wawo de ne ye ho hwe enye tubes ni nyina block ya kwakotwa scan HSG ya kire wo se doctor pass die no ntimi nko empia bonten ma hu se kwan demu akosua betimi afoma be hia ba ma hu nso a eno ho adwuma pa ani hia ya yeye ti nenni kina ya to anamo bra sade etie bia nyankopon adomonti obekan yensa awo no nso nsa ebeka bi sabi ebenimfo ne etitiri bebere na aba omonso omonsan ka bi na bibi nti sabi entimi nka ne nyina wa ti wode tu anamo bra sade woti yanka no a oba yebenya abotre enu wadi nkomo nya so oba ya na ye ho adwuma ye no be consultation abusa o de hu hia so hospital scans ne test so ko hospital eba no ni nyina akwa hwehwe mom ye hu se ade we na doctor aka kire se how poti ansa na ye nso de ebitima ya aboa ono yaye massage kwan so de nwosra enwono a beye ho adwuma ma sabi ahoto aba enya de a eye dendenden eye ade a ehu
a wokɔ pane usuro adu nom ne ade a enye saa unkotua hwe emfa bibia nkosa ana bibisa ye massage no a keke na enu nansa na ba bia mu ada ho kama wetima abu nsa kama say 7 days are 7 days 5 days are 5 days 4 days are 4 days na awode no mu ada ho na awode na ye no mu block ne toda enye o ade bi boni bi awakodi anaze suban bi ana wo mu ana niam bi ene nkun no aba ye de srasra ne nyina no ma ne de sra no enuru bibere wo mu a ekoni padua ni mu a esisi awode no ne ade tete no nanka bia ye nsre ye furu so badenne obia nya nkun a odbia sra na ya so odbia sra ne sisi echi ni ade wo sra ko na nimu na no na nkun no eboa no ewo na awode nim ti obi wo kra wo no wonim enu time o pese wo no na wo no ho ayeden eno no sabi oya na hwe anye yi metimi aka sisudua ebia anye ni nyina akwa na bibiduru ana doctor betimi aye ho adwuma but with massage no ano duro no sadi kwan e fa so ko nipadua no ko block ye na hwa na ebe fa ebe massage ama ni nyina anane afiri nipadua nim obi won so awusua na ota anom contraceptive onom aduro de bo ne ho ban ewa awo mu ni ade ntema na wode ne relaxe enti enkodu time one opese owo no na afi awode no entimi enya moja wose die furusa na ema awode no ho tono no entimi enni ama awode no ho ntono na moja no nso entimi move through awode no a ebato mu a enyina because ni ahoden eni nkwa bi a etimi kuta eba oso wo ba ne massage na ho to sabi enya de bi amasisu bi enya de a ye de bibi bewo ana ye be obibi a eya massage just massage oyo no ye de massage no ene hia enye ya ho odin ye de be miemia o ne hia ye massage no a beto ye bo aso ya massage a de wo beto so bi wo ho a ni case ni very easy and simple 2-3 weeks na wo di no ma free no asa ku scan sa de abekere so me call ye no doctor say the fallopian tube no awodi ni mu bibia ye free metimi afafuro ni agya kwan fefefe na wonso wawo afa ho afa oba na me sa kai obiem se nkun ni nuru no a ye yusu no ye nua ma no mu yusu no ya na esrem montete so kakra be ye kura wafuru no so no mensra so because massage american oil kekewu ana e de sra wafuru no so but ebetimi akoni padua ni mu a kwa yes anwuma yi american kirewe enti za anso na akofa harmful chemical bi ana se edro bi a enye e de koye wafuru so a eno nso betimi akọ wa wodie nim ene ba bibia ehu sabi ehu behia odaache wa wo mu no akọ se ne ma bibire wo nti busuafo ne menua ma no no mo nhya ne nso mae na omontete saa nkun na contain harmful chemicals ne nyina omonte so na afi asumdwemra kudu time apeso wo no nkonya problem bibrebe se fa number no na frɛ sisi a na ne ni ho nkomo awo ne massage no aha na da TV no so no saa na ye no sɛ de ohu ne TV so no saa yensa ene oil no a kakra tenetene ba bi a block ni nyina na afi bebia kwan adam boko afi one be ma koshia ya koshia ne timi nante etimi ko koshia be ma no hunsuo no ma awo no etimi ba ene IVF boa ye den untimi nye sika nkoye IVF sabi enu ntina Excellent Fertility and Wellness Center ya ba se ye beboa na wonso sabi akoma so ade no abam enti sabi number no sadi uhu na ofra ye no ye beje so na ye buki appointment na waba ye nya adaje ni wadi nkomo na de oho bia no ya hwehwem de doctor aka kire obi asa aye obi ano ya hwehwem ama asomdwe aye odia yo papa ye da se papa why na men kam ho ye beba why yo ebusuafo ena wade agu no nti utina de wo mu a na ma ho aye ha esi etete no na ese ni chemu ano na yakuani arampa atonte ho yo mame betranse no wasemi twato se de kwa no de ya kire mu na beje o card wasemi twato acho masemo twato anse
Meda Sompa Nkomo ase ewo emoa moaboa me enti ebeko na yakwa akɔhwɛ sɛ de ai de be si bia mama ya so nti ba che ya da mo ase ani e ja kwa card yo eya me sɛ na no fiada yed ba lucky di asem bi bedai fankrofo a o makoka Kurdistan ne ayeyo mayaka de a na lucky boso bo sɛ ababa we bi e frɛ no Aisha ene de o makosa amane nu ene ne ye hwe kwan sɛ lucky ne beba enso no amaso sa eti video so ayenso yensa akeka efa sa asem no ho no aye ready a mama ye hwe we black and white ne de ato ani akoda ni nufu ase ena apai sai moja free hoba no ni nufu ase ni nufu ase na apai wo hwe ne kale de na ese minim adekode aye boa se wo nufu ase na gese ya boa gire wo nufu ase na de aba akɔbɔ man pai sa ya yenko we di end said down on your way let it be na no allegation de die no one farmer oh if it's ewo abj enye ya me enko ye ayin free ho why na enye we Gladys Banye and they would in birthday or in any Sompa Nkomo ye lawyer fans ni bi no and now would in our day a sronya mission and quatented man and I Vanessa Arcade you know Mr. Friday no na TV ni onti enyi nyame aye na dom wa wie nursing ewo konfanochi ewo tech anti ya yenyi we so Vanessa Arcade ye na wo ho ya se no nya ready fa flyer no to so mame oba pani mercy February amwai e friend afie bedu onye mfinhia wo ha ne mienu udru tachimai ba yire josuo na aka so hwe ka akire bedu a ne maame nie ye maame wono so aton ba yire pa na ye osom Trinity Presby me ya do maame me nda ne yi no tachimai community center ai oba afia ka akire bedu maame ne da fom no ti ofrado fu nyina ase omla me bo ya mr ye twama me wai na me fansende no me pa cho sa yi no we hwan me nya din bia o ajeja ne ememu no ya hwan ya abi je ne de bai dia no wa twara ma me on tworo hwe ma me pa cho o se sports of hello 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 yes hello madam Asha it say Jamia don boko na munso e boko em say na no ye de asem breye efa nkwada egu Kurdistan titiru ni Abigail de ya chi na tumu no na no achi no ni ensem bebre twetwe etiba ensem bebre yi etiba wo ha na we di video bi aba wo ha na we di video bi aba enti ye pese ye hunu sesese no ye show no wie na de na esi wasem na chi me pa acho me sem nyina me de ama me lawyer se ma me nkasa o de ama lawyer eti se mu pe bibia ti me pa acha se mu pe nsem no mu kire mu bia mo ne me lawyer nkasa mo me lawyer number me de be ma Asheti me lawyer James Chireme lawyer James Chireme o ti ma me nkasa maami ashe tie de wo ye no hwe tie sa line na kwan na wo fa so a wo de ba no ene se wo pe wo bi tetreta wakate frɛ no wo ba fruit dia kone ye sheda ne ma benefit of the doubt wo lawyer ben ensem afre kire pa nyina wo nya di papa wo lawyer no do lawyer bi number ma ye ne afre no abi je frɛ no na ne lawyer to no fa number ma ye ne hwe ana no bi fi so bi so kwoto na
wo ni permit kwese sa wo di ni petu kwan ena wo ti kudi star ho no ena wo no ena no ni ma ye da na ma ye din ye hwe ba bi asem ne be kwa akɔwie wo di ama lawyer fa lawyer ne number ma ye na ye mfra no enya Ghana fo nkwala ne ho nwanwa kudi star mo kwa de be ho kudi star ba ko su obi drosse ka wo nyina Ghana traffic mu ntonsu ama munyonko ba edema achi mu dogon achi mu nkoato ebromo abawe ni nufu aselai ati se ho ochiro bi nim de besie eboja epram no ede anko odi ama lawyer tenya dai obi suro lawyer Sompa FM producer di kan frɛ are tira mfa lawyer kro ne number na ma yen ni enfrɛ no Modia Montrai pa me pesa a video no again ye ba he no na Abraham pa odi amazing champ odi ebrem so mami Chese min ya na minti eneme biase se ewiase obi pese oji obi efa hodie ekura na wono wo monitor na wo de ye niema apart from that na wo de pesika na ni obi hu e kire wo akwantu wonnua Ghanafo e na wadada wo na wo akwakogu baabie eduru ne e di na ye dwumadie no entimi nkoso wo se ya bre ye nya dwuma ni bi wo se mo anya dwuma no so de ane me so mama nko because of say wo hia sikanti amenne ebinum yare ebinum ba bia propro ebinum ekuro ebinum sabesabi o kasa kura na ayedin ama wo mo afra no lawyer kro no frɛ niam fa anu ntino ne ye kan say ne ababa no one ye kan video say ye nya wa ase ne ade no say wa nyemu na one ye ni ne bokode a ye de guso a Ghanafo emfa enche no because in the first place no oni to me krata yes wo de yes adwuma we say eya probo ni asisie ni sikani bere e na obabesia wo de ye we e ma nkrofo ebo nkrofo e ma na se bi obi ma so enya wo ma so na otimi ko di se nya brase mo say ya na wo pese e de ba sem na yan kan kire wo enti lawyer ni no ya wo kro no ya drase wo kan ya drase na mom ni entwa ho a ye be so asem mu ehun ba bia ya ye de beto ama won ye wo ehun e kire wo mo no wo mo so na fa kwan ya ye be twitwa na ye de adwom na ase ne de won ye ready say obe face the laws of Ghana won ya no ni de biara da so for me das yo na Abraham maledi me das pi maledi hwe ewiase oye onu ya de anu ahwe ni ye Aisha no oye e de bancha ba be bonwo maledi ni aye din na ye tie no se de na no na wo ka no maledi ade ne besi se odi nkrofo ma be kwa kogu baabi na bibia si na wo mom ehwehwe sika bi ansa no ame agya wo mu na be kasa wo de asam na ma lawyer maledi da bia metrafia kasa he lawyer ne de wakonu school so oye adwuma agiska wo lawyer na konu school adwuma wakosua no eti na adwuma obeye no so de asem abasetie bia no o de obedi akire na mi bisa se lawyer no asem wese na watso mu no sa abeba no license ben ene kura na otim di nipa free ha etu kwai edi tu kwai anti lawyer o se ne lawyer ma di nya lawyer bia anya lawyer bia won timi mekeka nkire se wakofa lawyer wo nipa bia fa Aisha nsem etu kwai na okwa hunye hiem na amane atu ni bia ma di nya police ni lawyer asem bia enya police ni lawyer asem bia papa bi yetie ne voice ayi bi wo girl ne phone so papa ne de dua wa bro Aisha no ende pa ne kwa so ano no mimi nya sa daje no enkonko gina police station enkoye case ni makopiem court ena abra kina abra maladi we se wotena so no odidi wo dihye no so o se wo ma dihye ne ma ni yemfa ne tum ne kwa na nyina boni dua ne nasefo nyina hye wo mase omumo dua mfiri ho Aisha no onya nipa so otena se na odidi ensem hunu se ya na ebiti wonum na omudie ena me do betu kwai sana baba bi so eye odi oblem se o wo ye kata maladi onu so wasi ye yi wo mu si woti me bru wo mu ye tu ye nan e wo na yase ne de bon no fo maladi die nkwa ne ye pe no wiase se ye man mu nya kra na e ka mu ntena ya na mu ntonsu
no makodi nipa hunu bi achi se me tu kwai malady ansa no ni suban no binie osi wanyiska omboa osi agent ne se yanyiska oboa ogiska no adu atu kwai asema ba no wosi wantua sika se ya me ma ya fa ho ma wachi na abusuafo ni bi atua sika ansa ne agya nipa na ba sabe nipa no obedu ye so abodam no eyede na otimba beduru ye eyede na obedu ye abusuafo se uji omusika ansa na wugya wo mama wo maba ede nkwa na nipa bi pe na owiase ansa no ne won tire krom ho se ma o magana ha ye magana mpalifo atiase se wura no so oye adwuma se otimni nipa tu kwa a license be ne kura no eye otimni nipa tu kwa no do mu tu kwa a ede enseseye ene wo ho na nipa di na koduru krom ho oye adwuma na bibi 20 menya maladi nya sesa no so sesa no nya sesa no so sesa no udi akire kofi okobu ni bi se de wo ye no wa woro no ho maladi ede ne si ya wo woro no ho udi akire na gangalia ekra ba na bet ana sesapo ana ade bo abeba no emra be na cheresa malady aisa no so o say open year obi e fa ni su bia odi no tu kwa bia omomodin so odi beba o mahimu obi nam ne nsam ade na tu kwa bia omomodin so odi beba ese si ye boba akudi a ye beba aisa din eti aisa ni din ne de afidie yi enkopim so odi o mbeba no ye nya ni din boda da bia bebo ni din na ne lawyer no mra no mekyerɛkyerɛm license se kura aisa etu otim ni ya adwuma na asamampa na lawyer say ye nya accounts ye nya den no na o mekyerɛkyerɛm nkyerɛ ye me kyerɛm se no dia so de ma na lawyer say lawyer ni ye nya asam ne kan na ye nya dai ye nya asam ne kan mate shawati maame baba bi obi anya menka ho na mesresem hu video ya mo fan tag ye maame my lady wo hini ni adazo Sompa TV so ame ti malady de ye kan se me si ye boni pa ba ku bi aisa de na tu kwan a ye be boni din obi anya menka ho na mesresem hu video ya mo fan tag ye maame my lady wo hini ni adazo Sompa TV so ame mo fa video in tag na maame ye nua ba reta ekotena ni show so ekoka ye nua ba bi asem ewo Kurdistan na maame de wo mu ni say agent for na omode ye ba Kurdistan Iraq Kurdistan Baghdad no nyankopɔ be twia wo muka wo mu ho no da nyame betua wo muka na wo beti wo so akatua wo beti wo so akatua mo ho na video ya me ye me ho jimifo ene kwase bi a oboba bedi matem me ho jimifo kwase bi a oboba bedi matem jimifo kwase bi a ono no wapie contractor wa abonte a wo ye adwuma o chi nkrofo ma ba ha no oboba be kan kwase asem wo ha se maame secret e wo mo nyina ne se sa Iraq Kurdistan no ene Iraq Baghdad no ye besra mo musho ya mo ye ekwa akiri ba bi e be ko bia ye tie mo ye sra mo ani die kwa so mate se o ma bloke se okrom ha Kurdistan o visa nya adwuma aban na brai obi free Ghana mba se wo ye Uganda ni se wo ye Philippines wo ye wan ni aban so onye obi okrom ha biem enti ekwa 6 months ni visa nya adwuma okrom ha sei na mesre Ghana mpenifo mo video ya mo fantag ye maame ohini ni adazo amame se wo mo nkasam kwa akiri se obidru airport wa John Dramani Mahama Emma security tight enya adwuma wo airport ya show passport so na se Kurdistan Iraq na wo kwa Kurdistan Baghdad na wo kwa ya be se mo cancel ticket no mo ma ko back to ukurom but ekoye Saudi Arabia ekoye Dubai ekoye Bahrain ekoye Jordan dia mo ni pakronko what is Saudi Arabia na we adwuma na wo na 1 year 6 months wintimi nya adwuma ye chow take ma na kura we say mu de se wo bomba ye adwuma na 1 year 6 months wo yare a ye situ ye sika 500 million na de wako wo be na agent ni Ghana ni Jimmy for ba agent Ghana Jimmy ni a woni mu nyansa a ya fa ne supervisor wa adwuma mu ho ya fa ne supervisor ase on she Ghana for so wo kwa adwuma mu na konya problem a woni wo nkasa no woni bo Arab ni no wona na koye one senka ma ba krom ha se ya enka me minti bi da
says oba Arab country ha na oba for office for company na wontimi nya adwuma for 6 months ya e wo se ye twa otetima ko okrom no kuro we mu de this otua 500 million na ya just kan wo kura ko na wo be wu ama yesi wo krom ase enam agent for na mo de bare nya be tio mo ka nyankopon be tio mo so ka o ma nya o maka tio o be nya o nananom so ka tua yes obi beka sa de ntina menka sa agent no ebinom me de maka futufra ne o so won tia so o meka jimi sa won kire me kudistan ha ne kura wo se nipa ba so my lady kudistan ha ne yeti o kudistan ha na yeti ye ne yenim ne ye face ne krom asai ye ne ye wo fie ha ye adwuma krom ha ye ne yenim de e koso enti crofort social media na o motena se kan kwase asem a eni kwase mutie o mo muntie ye ne aye wo krom ha no Iraq kudistan ha no muntie ye no masem ye ne aba reta asem na o de koye no ensem a ye ne aba ahane kan nyina ye ntro ahane nsem a wo kan nyina wo boa my lady who buy a juice ka obi kwara tuma charge 200 million 180 million 150 million hey who sabe drama saka to say to your 2 months salary but who be no more madwe wo form no be ss obi o 2 kwan bi da onim na ni so enti wo kaya no na watu ya but ye ne ya 2 kwan bi da no me wuti me kan tem so obaje me san kwase sika no e wo krom ha se na matu ya ma me me yaduma 2 months first come out wa bra kro we say mo my lady se wo ba krom ha say ya agent no nipa ba ko bi o ma $500 wona we agent na wo do obi free Ghana ebra na beto wa ma no ye de ye ba mo to ye sa na be kan so na ye company na wabie eto no wo de wo ba ese slave trade na show na wo bo so me ni etu aka wa ton wo so diska chichiri eti nipa ba ko bi a wo do obi ba Iraq Kurdistan ye ma $500 agent a wo seme boa no obe challenge mame ye ma nipa ba ko bi a $500 and then a dollar no swati wo Ghana na so dollar cry 15 million $100 15 million $500 no e take say almost 75 million wo di nipa ba ko bia ba sa scan ye de ma wo na what's that charge nipa no Ghana what's that charge nipa no Ghana say agent fee na nipa na say tue sika wo Ghana ma na wo bedu ha boss na say tue nipa ba ko bia ma na wo di nipa 10 nipa 20 ba ye say munni nyansa bia wo Kurdistan ha munni nyansa sa mo be kasa mo krofo ma na mo do mo ba krom ase enti wo se mo save wo mo obi akwa adwuma na nya na nipa kro na ba no enti na mo build the office first na mo ko straight madam wo baba madam ni fie straight na madam na be fa wo treatment ne nye satam saudi nyina na madam no fo na bi ye bi nye ene ko ba say o mo twa service anim arab ni ba bi antimi fa obi free Africa ma this office into office no ye kwa adwuma na nya na ya ba office na ma sa pefofra amaye enti na office no ho na enti na kuro we say mu Kurdistan kuro we say mu de wo kwa adwuma na nya na oba na ya bo my lady cost papa the whole Kurdistan kuro wa say Iraq Baghdad Kurdistan ye ne krofo kasa me say nani 4 days ma get be friend of Baghdad was sister ma kwa adwuma ko twa 3 months me ba ya adwuma na nye me ba ya o ma chime ya bo me office ho ade me hu sika nyina ena mesinya na Kurdistan ha so sa na ekoso Ghana fo amoa de kana ko so what to kwani bi da wo experience ya o mbetimi de san kwase asem na diu sansan fo no mo mani amere no o mo ne de sa di wo mo na me me ko adwuma na nya na ba office be pad ma fo fra kwa me to betimi de wo sa be kamera be jimi sika o mo timi de close e show mo nsa na de awurawura ma ne twe na ye wo mo sika afrim sisa all office nge be jini sika adwuma ne nya na wakocho 4 months 5 months na all office na office WhatsApp ba fufura ma na ko o prophet was so fa so no ni sika na wakoye adwuma 5 months 6 months no I was my friends here one friends here office e beje na ma ye de ahye etwem ye de ahye ye gross wo ko office anya de gross ahye ye nsa na supervisor na wo ho no e de ne nse be wura utwem ayi usika asemuni sense one nya wrong place one nya correct place ama e one place ni krom ha ti be sere Ghana penny for some form na form Iraq Kurdistan ni Ghana ni obi be ka se obi nsoma obi Ghana so adwuma ni ho adwuma ho akobi nsori ntu kwan Ghana adwuma ni ho adwuma ho akobi nsori ntu kwan enye obi nsoma obi asema control no agent for ni ndim boaye sansan free we Saudi Arabia ebi ni ho no Saudi ebi ni ho ebi wo ho kra na enye san kwase asem na wo krom ase no eti Kurdistan de nya koso Iraq Kurdistan Baghdad no anu o tema ye Ghana for e wo ha nya be
enti asha wo de wo se wo de titi Roma fo akokodurufo wo ba Samson wo ba Gideon wo ba Samson wo ba David ba Goliath a wono na me ma yedin cause ene magu akwam asha ebe fa se rapture e wo papi a wo no wo so ma Ghana emra wo tumi me fa nkrofo ma wo bra wo ne ma permit bia enkogu amanfrafo krom enemre mu yi modern day slavery enkwato na Ghana for my weapon em wanwa wo de bekwa Krista akosi bro Arab ni ba trosia white guase katena Ghana na ye sibi hohoro choba nchansi edianko na braba maledi menwie ya maledi hwe asema na meka na awura no de ato aso no se nyame betuo mu ka nyame betuo mu ka maledi mesi wo bia anhya ne de na tu kwan akoduru sa kronim na maledi sa bre nipa ne te so na ohuna mane ye bo no e ma ne ho papa no maledi mesi sa nipa na busua fotia omu ko ba anhya ne bia edua ne ku na ono obeba amba be ede nkura ne nyina ba ede asamfu na nipa bi disa wa hwensem awura yi ya wakobia fa na ni so eye nti ne eda na no ye pe ba bia tukwa akopa bibia bedi ye ba be bobra maledi sei no seba ye kwa akopa bibia bedi na ka sabi maledi man friend na ye yakose ye kopa bibia die no e wono wono maledi ko no ni yani na ka wan sha no eji ye aisha no na e kirekire wo mu so oti wo mu kasa no arab kasa no enti wono mu ye one eti wo ba no se yenye ni sei na ebro no watoni ni amo enkwasom na maledi ma mi sase ma ko bi na fe ye ko ba bi foforo maledi pese mi busa se Ghana ehefo maledi ehefo ne ma permit emma obitimi agent mi pese mi hu enipa bi ko fa container bi si ba bi maledi no de alupre bi abanu no ko fa alupre ketua bi asi center table so maledi what me di wo kwani na US flag si ha na Canada bi si ha na Iraq bi si ha what me di wo kwani alupre ketua bi asi table so maledi what me di wo tu kwai e di akwantu kwasi asamsa emesia minianom uko bi office na alupre ketua na bi bo animu oni ba bi adoko enko kotna fie me tu kwai dia oni hu maladi ensafu na bidie maladi mame mo montiase se efri na kro me su uro bi office na se lupre ketekete bi si na nchen na ba ko boni gate ano na US flag si ha Canada de Iraq wa maladi o tim fam tu kwai enko wan kasa ko na ko de kata ni bi na ko fel maladi ye ya na ye ni mo ma ko akwaji bia o ma ti medas edia ni chicheche ensem ne hamio me ka se hamia na meboa so mo haga na forza wa he mayo ndo makogu kromo ame ya bu omu e preprasa maladi ye tu omu fu no mo sesam firi ho no obi ani ba bia de obi akọ maladi medas pi e-health medical solutions for yankowa and woma bawo ohima products Ghana de papa bi ohima baby bottle cleaner wo akoda the feeding bottle no ehun hia se wo de yen semina te say washing powder ibi ne ba wukurumu akoda no osua ya sheda ye ohima baby bottle cleaner ene ya ohima washing powder na washing powder ukoto bi bucket no a asema ubebi so no na rubber bi na hyemu ne etare ase ohima washing powder de jai ebusuafo enyasem keto akora ayema se bim wo bleach take pa antiseptic floor cleaner liquid soap hand wash ene ne keka ho nyina na washing powder me pa chaw upe bi atua enije modaka Madina Porsche Makola Spendi modaka tema community 9 afe uba eye midro modaka dum kumase poku trading ni nyina ubenya bi ai enye nakra Judas modaka Jusadas modaka ha chu Yesta modaka La Paz ene the Tail Enterprise kumase Prime Baby Palace Tabora eho nyina ohima products ubenya biato oso won kran afre 0245 155 966 ya mesrewa ye squeeze bar na maye ipachew oso be ya maye yente wanse ka we mi ka ye dey
edechiri 0545 587 Kumasi na usokwadwu nchemu Dr. Solomon Kwabi yemfe ye ni nkyere ho osi be ma wa ye mere owonuro timkaja odi obemma waduro give us speak ups ebem waginem koko so give us ni nyina bedwane osi nyum GC na diwe na ka so ni bo mo enu anu no nam sa ya de nyina bedwane 0543222470 yen ka se pad yo ye ka se yas eyo extra long yanko gibi heavy flow eye kama chese eso ni mem ebe bon ho ban am wetima ko ba bia wo ko bia 01390337 Diamond Scientific Research and Alternative Medicine ye kwa ko gibi eye male vitamin enya duketwa eboa mememe ujinam ba bi eton ye duro bia etu aduro bia 0246727777 Kangen alkaline drink eye nsukrojin ye de ade bi edi ye nkonko gibi so adidi na bo wewo ne nyina bedwane akala ni wom ko soamia 24144919 grow fine ube grow fine umoja aswat eye grow fine waya de awie na ahoto eye grow fine doctor say unimoja ne nyina ye grow fine ba wa wona opia bonte eye grow fine digital herbal center for the ba 0244596532 edutwimwa mami wo wonuro eye titi aduro oba ya che ayemutim ebeko ne nyina be free ho ne nyina edutwimwa malames ebetu malaria ne typhoid ne nyina edutwimwa tonic ebemu wa hyehyɛ ebema bema wo beginam mepa chofre 0599415191 echamfo bana ose ahaban kasa wote na bebuom kokko wachiri kase obeti atoso ne nyina da obekire so am wagina eye funwi bemia menawu 8004 3A co capsule eye coco master no eye coco master coco gibi ni nyina be free ho ho be to be atu aduru bia 107 Dawood doko tei oya de se eye jimi adwaman eno de wonsa wose wonum 360 na de wantement ni bi pacho be free prosin ni ma yem pacho ye wojo so krapa e ho ne ye wo 0241244012 IBJ be free ye ko free ko ne ma ye wai me pacho gentleman dental clinic ye ko he ye se usinye obe polish obe fele fu ani kirem na onye mawo me pacho ni nyina total free station obe ye ne kama 0559139582 Joycam roofing company ye ko boye dan so enso yi toto ko boso oye woodwest ko oye trans obe ne kama ye osoko ba enframe fa ewie bo ko no onye ne kama mfama 255816 3P garlic mixture. Eye 3P. Eye toa. Ehwe pai. Koko jibi. Eye 3P. Brayo mu hawo. Eye 3P. Eye 3P. Koko jibi. Efie bia mu hia bi. Ah, eye 0248 28824 Tabita Clinic. Eye asabia sonko. Ede abrofudro. Ene bibidro. Ene ye dwo. Enti koko jibi. Ya de nbe dwane tenten. Ni nyina da. Obeba be hew. Ni nyina e kama. 0260196219. Yankwa o mane so. Ne ene ye bra prosi ni ko. Hello. Hello. Officer, how correct you? Oh, thank you, madam. Aha. Dear some na asi. Madam, we do not somebody now. Me are buying many the team of the state Accra. Aye. Now, last 2 years, my uncle food tea called sport beer as a cow commercial. Now, I could do any a by against what the table, no quan at home, any, and you buy no horse a pie. Na now for no be a good car by an instant. You got them and cutting by an instant. Oh, Gadavin. Aye. Hey, Modiamo. Yo. Na, a bayano, near Feno, Rosemary. And see, you need to be in Comama and any and I don't need a ring. I don't be a year fine. Nti yeye no na we defend so do me have fear na say already and we be ko see
anadwo no a ukohia no na wodi wachi no uko ofie na me mpata nti yeko ofie no abi achi yeko eduma medisa no obekwa no se kwabra na metra na wapie no obusuafo mugunfo ana no so dabi nemum na sabana basra no ofia na ombu be su ba ke se di omu ono kwa we di aye nkare Afi no akọ mo se akọ down to di on nti no mo nim se ho no like we be ma na be se dia papa na obi di ka okay ani ani ko di ma nti mi na di na so mi mani stand so problem no nti dia no ko me ba be tun ti me ko ba ani ma ni ndo me ba no aye na settle si on ma o ba no aye ndo mi peche si wa ma man, me the cry. So say you know. Hey, what's what say what? Hey, officer. Boy. Inti, I don't need na na need. Inti that thought me and some catch me so overcome. And I'm so okay. And I'm in John point me could be big kakama na so me ma stress no card no so man. Hey. Inti, me ka say you ma say. No call. Inti 1 week time. I'm not sure me say pa. And I was a mama account so you can say sending me the kaka. No see you. Into no horn and who said 10,000 Ghana be about some accounts. 10,000. 10,000. 100 million. Ghana sending 100 million about to account so. Me pata. Ayo. Hey. Into a doctor accounts in me who didn't tie into my best friend by far no your co-program no I'm friend and say hey boy now they they say what come 10,000 deal no into madam for local action hey any radio about papa remember about no better do study natural so we me so no be bobra no na onu maduma oye na me see the bill into obi obeba how ba no be sam nti oba na mbusa na say na don utin ya carry the Sunday no say the guy on the tibia on so bebre na so okay no so na che say o se the guy on anything na che say nto oba ma foforo baby o se wo mpesa wo bebre ayo be ma so kwa wale na me say na da we ya jina da no so ono dia so far na papa mo jina bro no omo company dia le papa ni dia se sene ta company ni company ta ta oh ma sia ni ta se no bodi of course I'm in it na be to say 8 months na eko 5 months ni na eno mu tada ni se dema wa say oh me ta se me ba won chen o obi a no free ni fie ba no chen no na me pa say ya within the 25 minutes no be do hey we find out oh me the boat na ba obedi sama tada we jale no so no bele o ja yo ba pa ko peke kon o na na ba ho ube pie fra ja na o te dem hey nti me ka kira madam for no bi na madam for no hey only the day you need strange nti boy can you nti there 5 months no na ni da ha ese ya dam pass you di agro ba na nyen na ye di ya hon komo tete eno ka kira me di e da oba fa na chini di meeting coffee o se ada oba fa na chi oba wo dai obe kuma coffee sabi obe kuma coffee nti me ya na me se na me fa wa kia ya na ada nso na wa sa fe mu pi fi wa na neba nti akati na se ona asamna wa kana de wa kan yi nti me fa na sa agro nti mo na me ko sia ba ya de ona nti no ye bi koliko edina na me no te bi fa na me se na am kama tan ni nto adene de fon 1 2 pam ye nu pade ne de fon e de fon ayra hey Sompa Nkomo ye nya e beti nsem o ya sumo hey what's it no fun na
if you want 2 years no minute na 8 months na if you want to see na Obama ne shole the attorneys na baby me ko baby mo ka tere me say Obama ni nsuo ba na me na katena so Obama ye nsuo ba bata eti say no ga no wan moda so ne wo ho na me hu bien be si na ofre no number nko na ade ba ko a esa ya me yakra ni hu a eno ade tukra me ntimi nya adwuma oye say me da so asanda ye no ni me hu ge ni no ma ba bai no ma ba bai o ma ba bai wo da yiri me pa cha ho me so ma ye wai ye ba sisi a papa unu ye bi ho a kire no medi no ne ma hey police officer wako shi oba uni mbia ne nakoda amna da wo dem amade acho ba so aye indomie purchase mi ho acho 10,000 waji yo my lady meda se e akonya kese a ode amame na mede entia pace yesu free yaso ye ema ahwefo ene atifo nyina ebe metena sese ya no hu se characteristic ye nupa e wodwa so a ye fe no Zahara Mr. Zahara G capsules Zahara man capsules ene hindi heba Mr. ye no e ho nkomo ene ho adanse ane de be som mo awie yi no do fo nkomo ye de ye dru a ye fe no Zahara Mr. ene Zahara G capsules ene edi kan won nkomo twetwem sa dru we ayadru a oba ene bema ana enom sa oye oba sima na wo ho na infections adokoro oba bi wo ha infection bi ti se gonorrhea syphilis anasa chlamydia ene na betena ama ensansan bi aguna himfi ho prekesen oba bi wo ha eba ne saa etimi so agya no dwonso ya yawo ti sa wo yo oba na utie me na infection bi ti se gonorrhea syphilis anasa chlamydia ene wa betena oba wa duro ene Zahara Mr. ene Zahara G capsules na uyo oba na wo hoi na white anasa odepo ene wa betena na ma ensuo bi egugu kakra sabi ehunya ni kakra oba de bia meka ahusiesie enya ahusiesie nko ne se obeto wig akese anasa obeto ntade akese ahusiesie pa edimu a na na besa babiem ene se obenom Zahara Mr. ene Zahara G capsules no na ayi white anasa odepo bi a ehawa etetewa wa uhun sisanye bia wo ti sa oyo oba na white na se odepo ene wa betena me se o last stop naba na aduro na ne Zahara Mr. ene Zahara D capsules sa oyo oba so na wo ho na 2 years ni untimi emu menses oba bi wo ho a 5 years ni omu ni nsada oyo oba na otesa na 2 years ni untimi enya menses na ma wa wo o how pa na ne mo ba wa duro ene Zahara Mr. ene Zahara G capsules sa oya bema so na wo ho na wafa innam yare bi ti se gonorrhea bema bi wo ho a wakowura tokroboni mu me se ama ne bema no esotia na etie ne bema no fon na efon ne bema no ensansan age ne bema no aboso prekesen bema bi wo ho eba ne sa ubo se Johnson eka ne ntantam o Johnson so na obre na ochim ansa na Johnson no atimaba empempi nso no wadu nso awie no ubonsa enso fitaa bi na efiri ne bemam eba uye bema na wotesa waduro ene Zahara Mr. ene Zahara G capsules wudi ane se obekọ drugstore pharmacy shop ba bia to waduro Ghana ha bia wo se wo pe Zahara Mr. ene Zahara G capsules sa odofo bi so wo ha empempi no wadwale awie no na yesede bibi enenam no ho nketenkete na yesede no ho akekakeka no ade we me se wa koa ohun sesanye bia wom odofo utisa adura ebeboa wo ene Zahara Mr. ene Zahara G capsules sa adura we ayadun won so odofo no bra ahodo ane yakeka bom ane dia ye sa wo ho na wo weak immune system de bia wo waye mere waye no phone walking distance kakra bia obi akwa want brent ntam no ubon se onko na ote so na onhuna mane wonko ade bia e wan ketenkete 5 years ni oda ho bowa
2 years ni oda hombowa 10 years ni oda hombowa wabɔ ɔdɔfo wote sa edura ebeboa ene Zahara mixture ene Zahara G capsules saa duro we esa ye do ɔdɔfo nubura ahodoɔ ane ya keka bom ede afam fidiem aye saa duro sa osa ene wabetena ɔdɔfo edura ebeboa ene Zahara mixture ene Zahara G capsules wodi ya ne se obekɔ ba bi eto duro bia na ɔdɔfo utwa aduro no na bibi kyire wadwene so anasa unte bibi ase a wodi frɛ number we 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 other for you beko ye dry friend no hindi heba mixture na say dro we e ye dra other for ye de aba bonten se eboa odofo bia malaria fever ene wa betena other for bi wo ho a te bia nanum aya nwonwonwo na aposo nyina aye ne ya nipadua no aye hyehyehyeh ono nko de bia ontimi endidi enye kama de bia na nanum atwefia ubon se edura no pa obia sori anopa akoye adwuma no ubon se na pomden no entimi ensisi ne ho so odafo otisa edura midi ho adanse akamfo ede ma asabeboa pebisisi a ko ba bia to waduro bia wo se wo pe hindi heba mixture na say dro we ane adura ebeboa na me se o typhoid fever na odafo aye krankwata wo so no wakwa nhun sisan bia wo mu no wodi eso hindi heba mixture ne hwe enu ni adura ebeboa wo sugar level na etete wo no odafo adane wayem hyehyɛ no fa hindi heba mixture aye waduro na odafo bi wo ha adwuma oye na eden ogina ententen eche oye adwuma ogya ho etiaba ne sa de bia no na ma na pomden no atosin na pomden no ewo fam odafo otisa adura ebeboa wo ene hindi heba mixture de bia meka mentena ho emma yare no enye kese mentena ho emma yare no enye mobo ansa no wato na mo apa hindi heba mixture na kira kwan enu ne adura onom toa so a yare bia ahinta ewo nipadua no no aduro no ebebo awuram ayi ni nyina afiri ho adafo enkomo na aduru ya adura ya frɛ no Zahara man capsules na say aduro we ayi adura ya ye se ye de bua bema bia ti uye bema ti ha se ene pa uye bema na adura numero bekofie anase wakokra match na obekakoma excuses say bia madwuma na eden ebia matena seche ebia se bema o me se oboa Zahara man capsules no enu ni adura ya ye se ye de beboa enu ni adura ebe solve sa problem na amount eti bema ene excuses no ye se atwam quadrasto pharmacy shop ude oduru ho a wo se wo pe Zahara man capsules na onu maduro na mreye bia waye a recreation bia ene wa betena etete wa amia 2 din 30 seconds amia 2 din 1 minute beba ema etwetwe wo bia wote no Zahara man capsules no nya dura bema ebedu asem amount nti bema mentena ho enda ho anye enumbuase efiri se eduro no aba na eduro na ne Zahara man capsules sa uye bema so na sisiyale ene wo betena bema bi wo ha adwuma wo yen oye ntena siduma ye bi ti se nuanum taxi drivers ana se obi na adwuma bia otena se che bema otisa edura abeboa wo asolve problem a ewo sisi nim nyina wo start nom ye nana a start ye adwuma ene Zahara man capsules bema bi so ho a me se ne nkomwa no ayemre bema upe dura ebeboa wo ebebu stool sperm count na bema fa Zahara man capsules ne ye waduro quadrasto pharmacy shop ba bia to waduro bia wo se wo pe Zahara man capsules na bema oto aduro na obenom no anopa 2 enum na 2 na onom toa so a mreye bia waye no aduro no ebeyi ni nyina e de free ho odafo saje na masini biem 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 other for me de manusie no de bia meka mentena ho emma yare no emma onye mobo ansa no watu anamo apekaristic nupa a ye de ebedwa so ai ye frɛ no Zahara mixture ene G capsules na onoma
What is Zahara mixture no? And the Bemen Zahara G capsules now. Ebo boost to immune system no. And is Zahara man capsules are. Ebo Bema be a so I am a friend 1 minute Bema. And Hindi Heba mixture. And the open malaria mixture tatashia and it's a room. Other for your new pay. Ya 12 Ghana ha. Offer be a pharmacy shop, herbal shop, licensed chemical shop. Not a pharmacy shop was say, Uto Dronibia, Obaya dance ye, no waka say characteristic, a drono, aye, papa, medase, my lady. Yes, so yada say Zahara, so by Museum for Konako Jodi and M1, now Pomudindi, in Papa Pampacho Qualitac Dental Clinic, or Zebra, Nobel Root Canal Treatment, Crown and Bridges, Dental Implant, Cosmetic Dentistry, any de kaka kahunina, cleaning, polishing, and whitening. Your catch you imagine my beauty anymore. You been patasi, you been Vegas. For 0538250078. May Kunshira FM says, yeah, mitiwe. May Soria Kunshira, ya mami, the Queen Elena the first, Mama Efe Amano. 28 years in radio broadcasting, and not Nijume Dien in a baby, ya Jasum. Eddie Amano Tebusia for training, Yatham Ketwa, ya Missole, ya Miko in Shire FM, and in Shed TV, Ninam Wire, and then ya Mammy Efe, the Queen Elena, Yamona Basona, Prosininas, Nochana, Yabet was only afraid in Yabano. Yabajin Ambana, say, Yebenianoa, Nafe, ye release a jump hotel, Yana, Menesi Kwasu Kunshira. Nkwana ebi esi amana ba abeto dwama nkofo kwa di won be mensuradi won say sebio ye na yenyi bibidi na ye say nkofo bi etumi free ensu ase etumi ba sase su ase ebe so emane ememe nyina ehwe na wuti anye yie na wutu kwanfra am no ne na oba Ghana na obehia sade ni bia sebio yade na wo benya no cheze enipa no a woni ne daaye no so fa me woni ne betimi ama wo aduro na be ye den chese sebio woni ne time no wudi no kra ema no hwe ne kra no na wode abo anya sa ba bie ni ho a wo benya ayarese because ya bo ne pa ene ya toma ne se o me ayete se wo kanya msama chenkofo na woji akra ama Yesu omo so abasa asisu na omo je akra ama obonsam enso ye bem na ntimi nto zip mu a ne etu wani so mame wo se wo fi na chi a ena mpenyampa wo fi na chi adanoa na asem wo se no esi ya e de fon emfie mienu nie na che se bibi wo mu enu ntina kira se ba ne betra se na ye feni nyane dia na enya dia oba na ye be feni nyane dia because onye nipa na onam asase so ye nyane ne nyane dia ene na prosidi no na ni tiriye ne ye nyane dia ene le che onyankopon no akasa ebem pada Roma na o feso oba beboa ema bibia eto ye anya sa dia ne be ma ne entimi ensori ediem fi se wo dia ye bibi a house of man we no bi ebeda na pa kwa nkasa asa jeje wo so asa ache osika ha just not just wo ne na wo ye enti no won ka fra na ye mompa ye se bibia be boko e dia ma no so fa me dance yo see dance na abrampa maledi me dance pi maledi aden na sisi e nipa bi time ma asofo na adunsifo nya adwuma ye sa da bia moti won mo mbehwe mo yie no sebe maledi na nipa no bi epa ni gie too much opia bonte this one who so baby eto wo so ade mu obedi akire akodi maledi hwe kwanhia wakohia wako biambe kwa wensa ne kwe nipa wunim ne ba bia na maledi tiya na memme bi nsuro se nipa na wunim no na dana wo ne ka wonsem no be kofi edi wachi maledi no kra kam bibia nkyerem yensire ye nuano mo mani abrisa mo gi mo ni wo sa kwa no so no mo ma bibi enwunu ensunu mo ebi se sadana no odi wachi eti bibia mo te sa no na mu ntie o police ni e ono no weekend wo kwaji nani hwenkwanhia wakohia wo te sa no ye be srew se twu ho firi ho ye nkase menware awade wo amfre obi a maledi untimi enkoware no di so fro obi na na kapasem asa na ehuade ye bebe ma aba betinye sa kwan no so
obana wo frɛ ne ye no so obedi wachi ne ya no maledi ankasa ankyerɛw si yati wei wobetimi anante akoduru sirem akosia wo ba ho nim ne ba bia unhin busua ni bia usibidi wachi maledi ne sesi ya wie ya ewo mu maledi sɛdeɛ nsuo ne nhoma ne nneɛma nam kurom ha no maledi omu nam suso nipa kum nipa so maledi ade wo no sɛ utimi hwɛ nipa bi maledi wobɛkasa wo no de ya no kra metu awie yase kotwa bia na no ho ti sɛ nipa kura wo nsuro no hwɛ sɛ police ni so ohunu sa aba no ne ho fɛfɛfɛfɛfɛ ya kyɛ sɛ wo hɛ na nhwɛ ye memma nsuro ade kakra ne ya de basa aba no nyina yɛ saa de na maledi ɛkɔ no obi wo hono ba be so police ni ya wo yedi no maledi me ka no kra tie ni plane e wo se ebesa na kasa opema so won pema kasa de we ento no woni ne dampa so no ka kire wo se eda be fa machi de ade am de be ye ono meku be ma maledi enti wan suro so ni de be janka ne ntrance nya ne boko no wabu nua sise wasum akofa obi ane ne ko police mate akone ne da na maledi anyokra nanka enye nyame ne wo ado awose san fon wa bre no ko ba bie mu a obesua nyansa nipa woni ze na so nda ya no o ma bye wo so hu ni biem maledi said dia mi se champo kan ni se nyame anya dum namba ndo de be ma ye nyame anya dum ye hu no abeba ne friend ko anha ye nya no ye so mpan ne ye bosi ye benya na agya wa bo na prosi ne ho ato no ebi pe ma ne nsa too much police phone bi na Abraham pam se na no fiada ye ba gift pinaman akoda o ko school adventist ya sa the classmate abo na ni tuama na ni no kwasem om de assemble dai sa senka ye moa o na mo pese o mo koya kra na ni opri sa tie ye se Monday ye na ye ba yi chire course ampa me de phone to so na me friend na prempe sa ye me am ba rose gold sa ni ku na prempe no kwasem e no so ono so frefre ne nanfofo ye papa krede Japan ye Ibrahim Mahama no o ma obetimi onu so be ye kira ye ho adwuma na chese bedu Monday na ampa de ete ya ne se papa Ibrahim Mahama asem na kotu na ni mama mama ye de akra na konkran sa enti ye ka say no emi se treatment na frase sa enti ye da nyame ase na se bi nyame so ame ahode a ye so ye kasa edru akiri ma adofo nso ye adom tie nyina de mpai bo ta akiri na prempe ba bi a wo bi awie nyame sha rose gold nyame sha o se mo bo asa akwa no so minim se na prempe wo ye course wo akiri sa pepe abewie ba bi awie eti nyame sha ba akoda yi na nyame nya na dom na yare sa wo pene so emrem sa izantu kana na ho se me ka me ko nshira fm no kwasem ye ma me efi ene ye jan kwankwa janya fa ene ye bo mo twa me dendende eti ana da so mama efi da queen be ye bi first mama be ye bi ono no abo kwan amaye ni o ye ne social program na mama efi ko gina home obeba Sompa Nkomo so ansa o gina home wi obeba me ne no 101 Nkomo said you flasie eni ba bi o di be wi ye ne bon Nkomo eni be bon Nkomo e o fia eti mami ene ye ma utiri nkwa so da me aye wado nyame shira no so ye na woda tie na ne ye gya na kwan eti mi ko nshira fm sorry ya tie na de course mo fa nche o chena e be fam course no ne free akọ nshira ya se traffic maledi mama be ye bi o wa be ye bi papa ye te ne nkanye ne ye we nkura asese o radio ye be TV so tie no wa be ye bi nyame nshira na papa ena adwuma wa ye maledi ye se ye kan enkense se nkwase asem kura koso bi mama ye adwuma o emema nhwe mo mama mi aka still da so de ho amwa beto aso buso ka o mo hwe no mo nsesa o nyame nshira ye mama yi je busuafo ye ko nshira fm tie fan to mbe hwe Sompa Nkomo di ebola different type of jinyame betobi ebwoni ye fofo ya tete so ye say wo anchors kama bi wo Abyss Plaza hwe mi che papa bi eda me kom hwe behwe bi kemi bango papa bi eda me nsa hwe ya tete niama ne so bibia wo Abyss shop
Bibia wo abishop. Betobi cotton. Betobi koche. Eya fufu la fo. Yatesu. Bla. Adesia Market. Abyss Plaza. Bye bye. So what am I watching your papa? Yeah, this is my secret. Give us P capsules. Emma, I want to come from now on to me to my ding one pen. Give us P capsules. Over do us, Mama. Or no, enemy lawyer. Ah, and to lawyer no na show bottom. Give us cold capsules. Say yes, is yare na wo so ko di wu ni pedwem wani na wo posa amamman entimi ma wunja wo nan yi. Wonum give us cold capsules a obeye free. Lawyer, give us cold capsules. And give us P capsules. Hey, and give us free. Obey capsules. And men are what if you do what you do, Cronkwan, Efra. Give us core capsules. A pin for a batter, one more menu for an Quadawi if you do me a new camp. Adi, oish. Honey, I never surprise you. A juicer herbal mixture. Any a juicer herbal capsules. Who said that complaining with Sissini Cocoa, Epe Ajiwakade, and no who jack a sepan and neck. Kodi brew. A yama mani mema. A yoku ni sisi drink sepa. A dusa herbal mixture. Any a dusa herbal capsules. A dusa herbal mixture. Any a dusa herbal capsules. And my mejina brand. Na a yemme. Na a dusa was the same with Bravo. Sweetie, maybe come on, mammy, I drum. What does ye a ye chuma? It's a living testimony. Corner Judy. What can't keep yeah, I'm sorry. Oh, be I just have paid for one woman for down for any the onion fear do me. FDA, AJ, a Jadian Kratoi atom. Hello, me didn't grow fine. One muatu, won't to mini D, wouldn't ni entira. Ebasa, na etrase, yaria rawuni pedrianumu, ani pedriano pesawa kutia yariano, na enam say, and one in a woni pedrianimusa, na enwa na ni pedriano ede kwetia yadianu nti, ema wanumutu, enunti, na wobe hiya grow fine herbal sonic. Ayedi koko aje, emeni pedriano, nuyaninro, mawutumi didi, grow fine herbal sonic. Wobenya biaton wo pharmacy, ni bia ye ton ebibidru. Se wo penidodo mu atua. Fresa ahomatrofo yi 0244 596 532. Openfo de oma kwada nofo. Nin kwada wonya mfie dumienu numu bi. FDA age adwadie nkratowo yi atum. I remember the days I just couldn't go to the gym because it was that time of the month. Yas extra long sanitary pad took the worry away. Easy. Yes, comfort, I got yes, confidence, I got yes. The new Yas extra long sanitary pad is the joy of every woman. It is extra absorbent and fits perfect. Don't allow anything to hold you back when it's that time. Wow. Yes. Feel confident, stay fresh. Hi. Is it supposed to be that time of the month? Yes. I got yes, confidence, I got yes. We got yes, protection, I got Yas extra long sanitary pad for extra comfort. We got yes, protection. Apomode hunsem yemfen diagro. Enunti nese wonum edepapa nko a. Exodus moringa capsules, any Exodus dandelion capsules. Efi Exodus ebusuyenum na ebeboa wa pomode. Emu bia wo benya no betimi aboa. Nanso se wonye tu no a wo betimi andom abo. Na ebeboa papa. Se wonum Exodus moringa capsules, ne Exodus dandelion capsules. Eboa mamoja di efusani yi. Na afei ebusi wo immune system no na akwatia yarewa ahodo. Minim yi se nipa dodo na nim ya moringa etumi ye. Na dandelion so ye nim. Eno nti me nkasa bebre. Enye mma apemfo. Ana abatan a oma enifo. Ana abofra a onya emfidumi. Exodus ehu adanse die dos. Yo, boy!
Ojo, that's oh, foul. Coco ni IMT, anyway, female strappings. Oh, this may not go be test be or any capsules. So the mawa, say Coco, IMT, wifey menstrual pains in a tenant. Namison and say wifey yare, or choir sabia, and no missing when you're malaria. Me call ya no mammy malamet, me buy an and ben malame say wifey. And you don't know crown what to see, say, me cry when yamekwa, or mammy tonic be. Bra, Mrs. say, me fear to move. Hey, honey, into a baba and I can't want some son. Oh, baby. Oh, my baby. And you Senenso, open for or bad time, or my abofra no for, and I abofra only in fear do you 8 me for said And right, open your beato, our pharmacy shop, herbal shops, any over the counter medicine at phone friend 0599 415191 05441761 and 0208 161800. Hey, middle. Now then, I want to why you stay for Sano. Hey, on no quanono, Jama bread. Akos, send your men, send him in them which shemeno, a moye triti, mean to me, sorry. Who name one? And me. Catch say, Mato 3P garlic mixture, ain't Numbian San Wakoda, me who yana sawada, sawano. 3P garlic mixture. And 3P garlic mixture, and Mamuja edu mofu saneno, she natural garlic papebi, any idea. Aha, now no madame for Kofimpo catch them say, you work natural hair for be drobi or modiaba. Your friend of 3P garlic mixture, now month for 2 or more 2 guson, and Yasen Ketua. 3P garlic mixture, who could to Jenny Waposo, sorry. Who complaining no sa wonum 3p a ebejane say edroi enya mapem fo ema woma no fo anasa nkoda wo nyanya mfie dumienu FDA agi edwede nkrato yi atum 3p garlic mixture ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred Piwak e 02489288824 and 02010000021 21st clinic aye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je no Ghana ha ene amono ne enya asem ketua Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a woma gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540311311 0540311311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert komi ya icho komi ya icho so ma me da se me nchi ahwefo ne atiefo ni Dawood Eba Hospital is here the nyame enim nukreni me transisi ya na mani agye na ebro adwene nti ase so o ka se ye me nyina no na eyedom ba on se yare so ya to da bi na se bi a wo sore aba radio so se na ye de yare fo bi aba na se de condition na se tibia owo mu no wo hwa na esese anodin na wo se wo ja bibia na wo de wo hwe no eno nti na eduru ba bi a PRO he dey bi say otimi ye aduma nyina no question yes ti ma fa sa kwenya sukra na me bona ba so sheda o ye aduma no say dey me pen pepepe so ma me say Dawood Eba Hospital come here say adanse enko ana eba on say wo ye aduma on fa botre ye aduma say wonim a wonim enya ahopre ye ba ye afi ene kakra ni but one number bia de bia kan say Dawood Eba Hospital ena de fe pa ne say wo ye aduma me pa chew obi so asende 100 cedis na say the pressure na wo de egu ne so no kan em say emwa idin ye won na yi ni so no ye debi okay ai pa chew asende 100 cedis debi yensa kan sika na ye da sipi so man on say ayaresa na ye no say the fe pa ne say obi beba wa so ye no say obi na kire me ha
anaasɛ obi bɛfrɛ wo phone so yes obi bɛfrɛ wo phone so na wɔka sɛ obi na ɛka kyerɛ me sɛ meyɛ adeɛ na mede akyinaa no wɔ hɔ deɛ meba a menya ayaresa ɛno kyerɛ sɛ ampa wadi nkonim yɛbaeɛ no bɛyɛ bosom mmiɛnsa no ɛna ɔmode aberanteɛ bi firi afigya ase ɛbaeɛ aberanteɛ no ɔmode no baeɛ no wode hwɛ video no a ɛda screen no so no ne te bia na ɔwɔ mu ni na ɛyɛ SDA asɔre a ɔmowɔ asɛ afigya ase Newtown ɛna aberanteɛ nso yɛ asɔre ba nti ɔmo hwɛ ne te bia na ɔmode n'akyini a ɔmo sɛ yɛarɛ no kan since 2020 nti ɔmode n'akyini a ne ho ntɔ no a na waparalyze nti obɛtumi anante agye sɛ ɔwea fam sɛ yɛa na ɔde apia abɔnten yes nti wohwɛ a na ɔmo srɛsrɛ sɛ ɛdɔm ɔmo kɔmwa ɛde ama no na ɛno na ɔmo mu baako kaa sɛ ɔmo mfa no mmra Dawood hɔ na ɔmo hwɛ de nyame bɛyɛ ɛna asɔre no nyinaa sɛ okay ɛna yɛde ne bɛkɔ nyame nkyɛ deɛ ɔmo de no baa Dawood Herbal Hospital na mehwɛ no no bibi ka makoma sɛ saa aberanteɛ ma mengye ne sika nso menhwɛ no free nti ɛberɛ a yɛma no aduro no nkɔ so no mu no ɔhu sɛ ate sɛ ɔnante nante yɛ ade baabi afei wobɛgya apoma no so ato hɔ na ho ayɛ den ama nnɛ aba 21st December ɛna SDA asɔre a ɔmowɔ afigya ase Newtown ɛto ɔmo nsa frɛ sɛ ɔmo kɔ na ase asɔre nti ɛbɛsɛ afata sɛ nti asɔre dɛm hɔ ni asɔre dɛm aberanteɛ no na ɛhyɛ white a black no ɛde dɛm no ɔn sɛ ɛnɛ de nyame ayɛ sɛ nka aberanteɛ nte sɛ waka dɛm mu so nti we say yɛhwɛ no free nti SD asɔre no ɛma citation ɛna ɔmo san ɛhyɛ me smoke citation ni okay yes nti ɛde nyame nam yɛ so ɛyɛ no wɔhwɛ atade a ɔmo sɛ ɔmo ahu sɛ matade a meta hyɛ pa nti ade bi aka ya wode bi aka ho de awa me nyame nhyira so maame o yɛ adwuma na sɛ ebi ne yɛhwehwɛ imagine sɛ bɛrima a ne bɛrima yɛ adwuma for 21 years ni na Dawood Herbal Hospital actually say be page house I'm say be page ọkọ fie ọsate aduro no anwumre adechi ya ono bi anopa awia anwumre no a osan akodae me wo na adwo na call basa me piki ya no say doctor why ade o na me so pani ade o say o kan say be pagya o so da ho na adwo na no tie na say apagya agina so you say na mkroma de obi aka say apagya o e de na be ma be ma ne be ma ati atofo ma na e wo say yehu na answer na na tie for mfa me numbers no 0244 88 64 37 0244 88 64 37 and our Vodafone is 0201 681 717. So, Mammy was a bear maybe or what? Not diabetes. I see it not
draw so nenkwana nyina bones diabetes no one of the complications no any say the be ma be do maybe we start here be ma no ebra okọ na ho kani hu no etimi ye ne say eyemhye ne yemhye na ne be ma na do ina bi won so one oba no kusu edi nkita ho no and who nsane no na ne be ma na do ene wo ho ene obi wo ho nso a ebeduru ba bi no afọ bon say o try say peja empeja kra se eba se diabetes a ebetimi aye nsa na obi de nso eye yenina ye tie sompa hypertension emojamro so se o treat na wan hwe yi a and also the complication a bit me about and be man better for but memma pi no ade how mo ke ya boy ya ba Sompa any obi wo ho nso a ebeduru ba bi no afọ bon say o try say bepeja empeja kra say eba say diabetes a ebetimi aye nsa na obi de nso eye hypertension emojamro so say o treat na wan hwe yi a eno so ne complication ebetimi aba no say ne be ma no betofo but memma pi no ade how mo kese pa ma mo be ma dido eye yare afa ne koko yes o hwe mechanism e ma ye be ma timi peja koko say eba ebetimi ama sa mechanism no aye weak and say on say tutokro na your friend rectum no be ma bi a hye no so a bra be ma na peja gina so count to no duma yes o count to no duma bon say be ma na bonity utumi mu bi edi a no say be ma na ko man kasa no kra no start free ye to no side o eno ti na be ma bi a say o pe me meduro ye adwuma yi pa na ye de aduro tua na say hiti ye ntini no na fe etimi agina so yi nti se ko ba se koko fifiri wo be ma na tutokro no mu a tubia ya na mframa fa ho because be ma se be ma peja kra na o ta yi mframa edo ni se mframa ta fa ho sa bo se be ma no e se peja na ka ana se be ye kadwa e na be ma bi nso wo ho ane be ma ono de agina so ba ne kokobo epie se be okwa agina so abo se ne to no na awraba ye grade 1 grade 2 grade 3 prolapse e ba ne sa na se be ma na nhwe beduru be bi bo se ne be ma no anya adwuma kra bi o ena bema okwaja na nso a moja ewo mu eno so timi ye ne sa this of mama say obi e hwe yen e wo Sompa TV na ase Sompa FM baby a ye wo e ye edweso krapa so wo sa TV enu a onu de omra nyankopon nam ye so ene de u bisa abontin ene de unama apegya wo ene wad yade a edi nkrofo nya na e tete nkrofo ene yare ben yare a ye friend no syphilis na syphilis no e nemu yare ni bi no eba primary stage, secondary stage, latent and tertiary stage. No bi wa be mane oba di nhyiamu no hu se bi a free ade kyen na se ne na nsa akọ no ohun sawansa wa bi wo ne be ma no ho a so hwe ni ye because infection no na start eba
Bedru baby no oba obehu se nanam aye nsansa utitia na aye kuro but the kuro no entanye ya ogu bedru baby no na ehene be ma no ho abo se ne be ma na ate no ho nyina be ye kuro e wo ma na no akasa ko e wo ma na aba betimi de nsansa bia begu nipa no ne nsa achi sei ebi wo ho nso a enye ne nsa achi ne mum na wa mu ho no obo nsansa bia ba ho utitia na ekọ e wo ma na asan aba e na obi wo nso ansan ne bi betimi abesi ne tekyerema so ana se ne se achi nwoma no owa bo nse no ankasa ayere afiri ho syphilis no yesa na we no se opa hu aduru ana wa ampa hu aduru na wa treat ni yi a afi ba be call latent and tertiary stage so time no e cause complications so born be start say dey eba na answer na so born ne beba no numbers here 0244 88 64 37 0244 88 64 37 so my mom says syphilis no do latent and tertiary stage afi dey eba be ni so oya be ma bo nse ne be ma no start say atwikom nti ebe fo aye kete ena nanom tu din se baba so candle edu ba bia nipa ne te ho a no otin ka sa ya yamaku e de asra ne nipadua no nti ne nipadua no dua no obi te ho abo nse ne nan ase ne yi eja ena ne nan no esisi gyanim nti bo nse ne nan ase hyehye no saa se wo saa te bia no a syphilis no na eye saa na edu ba bi na se wanhwe yi a afi be ma no bedukra oba ye free be lack of orgasm watinka ebeti akọ one be ma betime di nhyiamu na mom unya atenka bia oba wo saa te bia no ma infection no betime ayo saa ena be ma ono nso ebeduru ba bi no obo se ne sisi otinka saa se de yatua ne maku ni wanzo no ontua maku bia ehye no ne sisi mu hye ne saa de saa bo se ne nante no wa start se otogu so na ne sisi ne jonku ho no na oti yaw paa ho nti de saa bo se ne nan no eye titriti saa fa wo se wa be paralyze e fa be happy project abo se free ne sisi e ko ne nan ase no enye adwuma nti wo ko na se nipa na te hu iche mu a opagya ne nsa na no dendenden but wo ka hye nse on sorry nante a untimi nante ne fa no paralyze bebre na ayo madwin say stroke but Dawood Herbal Hospital abribia ye yan hwehwemu ne yesu ade ne nti no ya be hu se syphilis ne place a role no nti se wo saa te bia no mu a omo fa nipa no emra Dawood Herbal Hospital obi ka se na syphilis ye nemu yare memeti ho bia me mfa obada oba me mfa be mada na den na memenya syphilis yo bibia ewe bia e fa no congenital syphilis say congenital yare a sign of akoda ewa awudie mu obra na maame wo no ena e congenital disease nti say syphilis no ba oba ho na wanhwe yi a fire funu a o de san akoda no wa awudie no mu nti oba wo sa akoda no na akoda na nya yare ne dada betumi abasa akoda no be di dem nkwara bebre ba with birth deformities akwara ni bi wo ho a obenyini na afi ne be ma kura anye adwuma ayra ho sem no say ya wo obi ama so ma when 30 years ne be ma mpejada 30 good years ne be ma mpejada oba Dawood Herbal Hospital onim de ya fasa bi abo abrechire ne be ma no ne de nua ahodo aka ho ne de aye adura ma no on da hwa na de obeti nani no na peje yaba Sompa yes a page 0244 88 37 your address krapa bia na Metro FM no no e ho yo ani eduma from Monday ekosi Saturday free duada ekosi memenda yeah that's bebre doctor irradiation